Assalamu alaikum hormatly bizning kanalning ko'ruvchilari. Amansızlarmı? Bugün günde Anakotanın daha bir seriyasını görüp olasızlar degenin öz biz bilen birge ömür Atabek tamam men artda dağın balda jana ittir kurslar qanday bo'ladi xudo biz bilan birga bo'libsizlar. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Hoş geldiniz. Görüştük. Oh. Ne? Главный ролях Джанбек. Так, путевкалар толтырып жатабыз азыр. 2 15 22 Ondan kelgan maqsadmi? Ha. Janibek miltiq avayla toshmay urasınmi? Toshmay urasınmi? Onu tartışın kerak edi video. Tartadi. Kekili uçqanda. Video öden güzel olsa bir qavmul taksasın. Ket oturup bular. Böyle kalmı da öyle ayak toqara muqasa mutlu. Shunday bo'lib qoladi. Bana soy bomba bana mona qapırlar. Qaqa chiqdi maqsad. Moshna chiqdi. Tak. Охотаны boshlaymiz buyursa. Фисташки. Фисташки. Чапай o'xshaydi. Sögün he. Çıkmam bir test. Kız mı kaçtın mı? Sezin yaptın. Ha. Sana. Ömür aldın test. Ayakta tutasın Janibek. Aldın mı canını?
Sen katta o şey tabii. Koy katta koy. Sen nuru benimde. Saçmaya başladın orada. Yetmeye kaldı. Bak tuturağız oğlum. Şurada az tayar durma. Sümörkasını kotarıp gitti, bayqadın mı? Şeralenin durağını kotarıp gitti. Bismillah. Çevir. Çıp. Bir tartip koydun he. Betten atayekler çötkeni. Manadan onda şöylece o türüge baraylı yani. Türüge baraylı ama. Topçu ekmeğe atayekler var eken de. Hazır Pascal etmez bir parçalı akıda. Tamam, sen ne desen şunu da. Tahotnik. Çevini. Çul. 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 Nitrogat. 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 O narı katta taş var mı? Çok kuda. Hakkırgı diyorum. Şu an narıga aşıp duruyorlar. Şerale. Oğlum tiydi kakılın vallahi oldu ketti dalış.
Kilintatdimi? To'shavuz deysimdi, naraqaga traktor surgan yo'lda. Ömür men жаққа keldi da, üstüne top çekmeye nemeyin keyip çıkıp ketdi. Itni qarab turaman. Shol boradi. Uçup ketganmi deyimda. Videoga chiqib ketgan o'xshaydi. Qoltirdi. Maqsad turdi. Ömür bo'lishi mumkin da sizlar. Çık dermen tıcıda. It ötkör ver, it. Aldın ötket falan. Canım qarab tur qayga tushadi. Qayga tushdi? Gördün mü Şerali? Şerali qara, Şerali. Ot. Şerali üstünde kelet at, üstünde. Posta. Ot Şerali. Üstünde.
Kamile alabay. Ha? Ha? Sen attın mı özü? Attın mı? Ya canın pırpıranıp durup ketken düşüyor, düşmüyor mu? Ha? Canım sen bilesin koptu. Gördün de mi aytı bir aylandı. Dike. Kayak gitti sen kömür. Ha şu yerge düştü. Ha onda tavas. Daha bitti uçurdu ömür kara ömür üstüne ketti attı ömür. Maksat sana ketti maksat. Gördün mü? Bana görünmeye kaldı da bilen. To'xtab turlayım mana keklini tavib olaylik. Cıngız itin dağına koyun. Halabay. Halabay. Kamile. O kelip tapsa alып kelbeydi de nengdir. Ben atkandı gördün mü? İzle. İt barıp tavat tişteyt koyup koyuyordu. İzle. Oo. Spoilem. Kana horoz me. Ko'rsatib qo'y. Horoz ekan. Uxtu. Oşu var koy. Tarazıga tartış gerek. Oşu var ekan. Вес нормальный ekan. Şunu menen oylanıp otasın ba? Qayçının erkek itleri var ekan. 4'te. 5'e. Karşıda canlı. Tutup taşlasa gerek var. Tak. Kaysıl jağa açtık biz oşanda. Aha. Aha. At verir orada. Çay biresin be. Ha?
Je içip koyasın dep korkosun mu? Охотниктен başkası Dur. bunday prirodani ko'rmasa kerak. Dur. Hadi. Gel. Ya, ol qo'ygan. Что там внизу? Что сажали? Bodam mı? Бодам? Бирөө эгип карайбы? Мына бадам, жапайы бадам окшойбу. Ушул бадамды баягы соко деп коебузбу, соку деп коебузбу. Ушундайда жанчын майдалап ун кылып туруп, мына тышы, кабыгы ушу боюнча эле да айтор. Езип туруп неме кылыш керек экен мынау? Фисташки бадамбы? Аны езип туруп кичине-кичинеден чайга кошуп аралаштырып туруп ичет экен. Кечкурун уктаганда тамагы кычышып жөтөлгөндүн дарысы экен. Эң пайдалуу. Так, туугандар. Тамаша айыл окшойт. Айыл бар экен. Ошо боюнча кадам жайга түшүп кетет экен. Биз мотоциклдар менен ошол тыштарды аштык окшойт. Эң барып алыс жол жүргөн экенбиз. Вообще жүргөн экенбиз. Природаны караңыздар, кооздугун. Шапади тиллер дагы айланбай калды. Чапай пияздар көп экен. Ассаламу алейкум. Sen жака чыгышка дагы уже сил. Uzun koldan kalma öyle anladım ya. Kaçam kalması oldu. Hakikaten sen daha ciddi alalım. Maksatın aldık olmazsa temsil edili varlar diyor. Çıngızlı mekan kurma abi.
Рацияга скорее всего мынау туштан ушул жактан окшойт да эми. Болсо болду. Кийик аңчылык кылып жүрүшөт окшойт да жагында. Рацияга отуруп элешип жатат. Или башка жактагы. Скорее всего путевкалар менен болсо керек деген ниет кылабыз. А биз болсо азыр бул жактан кекилик келишин күтүп турушубуз керек. Ким атты, каяка кетти, неге өлдү? Men attım ya. Telefelde. Canek sana jetsuyu bayağı jetsuyu kondu. Söndü jetsuyu. Aldın mı? Oldu. Поздравляю. Спасибо. Canek o öyle böyle patlasın hadi. Сараскан берага өттүм үстүгө. Жокко. Üstüge çıktım hadi biraz. Benim arkamdan men ötten yapmayın da öttüm. Билбейм, короче. Сарага баскан үстү менен өтүп келдим. Yok oğlum pasta. Ben taraftan takıdan görüyorum. Ташыргыта берейинби? Ne var kız? Katta sanırım. Camiye gideceğiz oğlum. İşte. Gitti. Ко мне.
Arkaga ketdi. Canbek kayaktasın sen? Dur bayağı ordum da bunu. Bayağı kekiligini yemi zorga taptım ben. Menikini görmedin mi? Yok kırgam yok. Çanga sen qayerdasin? Hemen şu Canbek'in üstüde bitta kekilik atıp tapmay atam. Так, урматтуу көрүүчүлөр, биз эртең менен кырдын башынан баштап мындай келип маршрутубузду последний тоо менен последний чокуга бардык. Бир аз түшүп кайра барып мындай элче келе жаткан кербезибиз. Кекилик атып толтуруп көтөрө албай жатасыңар деп ойлосоңуздар туп-туура адашасыздар. Болгону бир жок. Азыр аяга түшкөндө айтабыз аны. Мен азыр 3 болду. Өмүрдө 2 болду өмүр. 2ден 3дөн болуп атат буюрса. Эми кайразы машинага түшүп кетебиз. Ömür. Pasta kızıp jatatqa. Bismillahirrahmanirrahim. Çevisini almadım abi. Hazır. Düşüp yetişiyor gerek tezir.